mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madikwana vhuḓi kha Belrani News u tevhela news kulikothe reports na mpho Felicia Mudau sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓesa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhando Collins Chavani khathihi na Tremela ri khou thoma ngo lavhelesa fhungo ḽo teaho fhaḽa tshiṱirikini tsha Vhembe fhasi ya tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Tshilapfusiku. Mapholisa vho fara muhumbulelwa wa miṅwaha ya 2 malugana na mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha ya 13 kha vhuṅwe vhupo honoho u khou pfula upfi tshiwo itsho ndi tshine tsho bvelela nga ḽavhili ḽa 28 Shundunthule 2026 musi mupondiwa a tshi iswa kiḽiniki hanefho nga mme awe nga murahu ha u gungula nga vhulwadze khathihi na u ṱanza musi hu tshi khou ambiwa na vhaḓivhi vha zwa ngalafho ho itwa ndingo dza u vhifha muvhilini nahone mvelelo dza vhuya dzi tshi khou khwaṱhisedza uri mupondiwa o vhifha muvhilini. Hu khou pfula upfi muhumbulelwa o bvisela khagala uri o vha a tshi dzulela u reipa murathu wawe u bva nga ṅwedzi wa Phando 2026. Zwo ralo mupondiwa o isa phanḓa na u pomoka muhumbulelwa uri o vha a tshi dzhena kamarani yawe vhusiku wa mutambudza lwa vhudzekani a sina thendelo yawe. Zwo ralo mapholisa vho mbo ḓi ḓivhadziwa vha pfula mulandu wa u tshipa. Muhumbulelwa zwa zwino ndi ane u khothoni. Muhumbulelwa o ḓivhonadza phanḓa khothe madzhisiṱiraṱa wa Tshilapfusiku nga ḽavhuṋa ḽa vhege yo fhiraho a tshi khou hweswa mulandu wa u tshipa. Zwo ralo tsedzuluso dza mapholisa malugana na mulandu uyu ndi dzine dzi kha ḓi bvela phanḓa nga tshino tshifhinga zwinzhi kha ri pfhe musi Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. During medical consultation, a pregnancy test was conducted and the result confirmed that the victim was pregnant. It is alleged that the victim disclosed that she had allegedly been repeatedly raped by her older brother since January 2026. The victim further alleged that the suspect would enter her room during the night and sexually assault her without her consent. Police were notified and opened a case of rape. The suspect, aged 20, was arrested. Ri bvele phanḓa ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou yo pfukisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa ane khou ṱumanywa na Bulawayo ḽa mutshidini wa Yunivesithi ya Venḓa. Muhumbulelwa a bvaho kha ḽa Meliwane u khou baḓikanyiwa na Bulawayo ḽa vhulondoni vhukalanga wa miṅwaha ya 2 mufu a bvaho fhaḽa Tshitumbuni o vhulalwa tshiṱuhu nga u tou ṱhavhekanyiwa musi a Yunivesithi ya Venḓa nga ḽavhuṱanu ḽa 28 Ṱhangule 2025 hu khou pfula upfi khothe yo hanedzana na khumbelo ya beiḽi ya muhumbulelwa. Mulandu uyo ndi une wo pfukiswa phanḓa u ya kha ḽa 29 Fulwi uno ṅwaha. Muhumbulelwa a tshi khou ḓivha nga ngomu khothoni zwinzhi kha ri pfhe musi mukonanyi convener wa EFF Youth Commander Thulamela Sub-Region a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ri khou luvha nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi. Ono khou amba hafha ndi mukonanyi kana convener wa Economic Freedom Fighters Youth Command Thulamela Sub-Region. Rine sa EFF Youth Command Thulamela Sub-Region ri khou ṱanganedza nga maanḓa zwine mulayo wa khou ḓi ita zwone naho zwi sa tu ṱanganedzea ngo to ralo mara ri khou pfha ri khou nga ri khwine nyana musi mulayo u si khou tendela u fha muhumbulelwa kha bulayo ḽa vhulondo beiḽi uri a ḓi wane a nnḓa. Mulandu wawe wo pfukiswa wo iswa kha 29 dza Juni hune muhumbulelwa wawe u ḓo vha nga ngomu thumbuni ya lukhohe, zwine zwa tou sumbedza uri mulayo wa Afrika Tshipembe arali wa shuma ngo rali kha milandu yoṱhe ya ine ha vha khou tambudziwa vhafumakadzi na vhana ndi vhona unga zwi nga thusa uri zwi fhungudzee hezwi zwithu zwa u tambudza vhafumakadzi na vhana. So sa EFF Youth Command ri khou ṱanganedza u pfukiswa ha mulandu wa muhumbulelwa kha khumbelo yawe ya beiḽi u isiwa kha dzi 29 dza Juni kha uno ṅwaha wa 2026 kana 2026 muhashi. So sa EFF ri khou ṱanganedza u pfukiswa ho mulandu na uri mulayo kha u ite mushumo wawo. Ndaa. Ndi hono guma News Kulikoti Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa there
lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.